ازول فلاوني مره اساكي بغا كان داوي غاول غا فلاجياسكا انغيرو ساكي تعيشين لون دي بير سيزون ينس دوبوي سون اكسيسيون ديفيزيون 1 qui veut dire depuis 1969 RSA si ce n'est la paire d'ailleurs ما نزمر دن خمسة غوري اللي حالة غادي قلت لاجياسكا نزمر نبدو في 4 يحرشن عاد نزول سي حرشان بزوارو ونمو نزمر نسمي حرشت مفرايس نغلا arbitrage. Bass Himoudi a souligné, c'est le vice-président de la Commission fédérale d'arbitrage, il a déclaré tous les arbitres qui ont fauté contre la GSK sont punis, que ce soit ceux de la SOCHLEF, CS Constantin, Chelroméed et Parado. Pour répondre à M. Himoudi, qui tu les as punis? Et encore, quelle punition? Certains vous les avez envoyés en amateur, donc ils sont toujours en exercice. Mais bon, c'est vous qui êtes à la tête de la CFA. Le problème n'est autant que GSK, il est notre droit. Vous avez souligné 4 matchs. Les 4 matchs, c'est synonyme de 12 points. Sur les 12 points, la GSK n'a eu que 5. Avec une victoire, une défaite et 2 matchs nuls. Qui veut dire les 7 points ou ça relégable. Alors que les 7 points, GSK sera 24 points. Elle a Parado derrière moi. Elle aura 2 points, 4 points. Les autres menacés. Les matchs de retard, la GSK sur le milieu de tableau facilement et à l'aise. Wagi, Zahra Mzouarou man Zmaras Nsmitha Kegi. Ahrish Wissine, c'est les anciens joueurs. Avant de commencer, qui ont parlé parole pour défendre leur club, à préciser leur club. Mais c'est le Djihaniron l'Inkira, certes, on vous respecte en tant qu'ancien joueur pour tout ce que vous avez donné et la GSK, mais en parallèle, la GSK a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. وساقي GSK حوايج يكون وين دا في اللام خاطر سنسكا طوطار واللعب ذا قيلاني لا GSK عذروحن و GSK aura besoin des gens qui sont légitimes et qui sont capables de prendre la responsabilité dans son grand club. Et ممكن نزرر ساقي جو با با مشي تروح مازكا دينا من ساعه يمكن غير تربح ساقي on a beaucoup donné le club باقي خاطر dans ce cas là je préfère aller au Mali récupérer monsieur Koulibaly qui jetait le chapeau qui a parlé la parole pourtant il était juste de passage de la GSK certes il était ancien joueur mais étranger et غادي تلعب في الكلوب باقي la parole voilà أحرش وسترثا c'est des joueurs actuels. Les joueurs actuels, j'ai un message à passer. Les joueurs actuels, ne soyez pas complexés. L'adversaire est 11. Donc, ayez de la confiance en soi. فكداين مزمرم فكداين اللي نفلاون نكون اوطون سيبورتور اقلا يدون اقلا ديريير فو خاطر سبعاني ثلاث سوالي في التيشيرت ني هادشي دا شبح كان وين هذا مزروي لا مزروين لا جياسكا دونك نزمر نسمي سي لو تيشيرت تاكو غلاين ذي الجزائر سواش الزمرات تروح ضغط فاركو تستحي راسيس مي بون احرش انقرو نوقف انقرو احرش وصل 4 سي موبيليس هي مثلا سي ان بوان دانتيروغاسيون فازوارا وساندوغان لا ماجوريتي دي زاكسيون نفرح نضم حيس ندو غير جياسكا يعني نزيه لا جامبو جات لا جياسكا دي زاني 80 لا جياسكا دي 2000 اون ايتي كونطون باسكو بروبليم تزريمتي كفا نظم معنا نسعو une administration stable. C'est un club digne de son nom. GSK va être un club digne de son nom par son passé et son histoire. Mais Segui, on n'a vu aucun acte de la part des responsables de Mobilis, ni aucune parole. Alors que ce serait qu'on n'houaj. Assemi 200 pour un projet gagnant à préciser. 200 pour agrandir votre commerce et s'y attiser en Kabylie en général et faire de la publicité pour votre entreprise. نكون إذا غادي ننظم مع نسعو ادمنستراسيون ستابل ونرتاح انو غادا ان كلوب on nous dit toujours dans la stabilité dans la continuité nous غاديين de son nom
professionnel au sens propre. Donc, si vous êtes ici pour le bien du club, c'est le moment de réagir avant que ce soit trop tard. Et voilà. وارتقرا باقي ندرنا اول بور لي سيبورتور. هي مثلا زلاونا نجس يغفلنا نجس لي ديفيرونس ساعه غاد كوتي باسكو نحملتو كلشي كاسا سي سور. مي شاكان سا مانيير شاكان تموغلينوس يونيتوايز بالك الفايده ساك من لارو يتواز الفايده ساك دياليشان وعاك موبيليس سو كي سون كونتر لا فينو دو موبيليس مي ساكي اقدر دي السواحث عندها يغس محاري الحالي ولكن نولي في غفلاناكي يلقى نشتر فان سيزون مثلا يمير هنا عندنا سوفغس افطبلا ونسعى نلحق نفكس الحق وين يظلم من الى قد يخلص مي ساكي جاسكا زرا واش كانت تسلكين دونك مثلا فوس دوك فوس هو كاين تسنسلكيت باسكو جاسكا سي بلوس كان كلوب دو فوتبول مثلا ديال الخير سيك زواران ويبود في لاسنر شي طوح ديال الخير غد فيها دي سكواس ناياكي وما غرضايت مثلا سورفتي كان وثاني ميرثنون